Ya nizokhumbula ukuthi ngomhla ka23 izolo ngihlwithiwe kwenzeka irapture kimi ngahamba ngaye ezulwini njoba nibonile nje bengihamba ngiyezulwini ngahamba ngadabula amafu ngashona ezulwini sengiyabuya ke manje ngifike ngathuka uJesu lapha ezulwini ngathuka uJesu ngathuka uMaria ngathuka uNkulunkulu ngabuza umoya engcwele ukuthi wayembhebhelana uMaria wazwamitha ngabuza uMaria ukuthi wayefebelelana indoda yakhe uJosepha ngabuza uJosepha ukuthi wayithithizelani wazwafebela umfazi ngibuze noJesu ke ukuthi wamdelelelana unina emshadweni wasekhana wambuza wathi mame ungena kanjani ezindabeni zami kubuza uJesu ebuza unina emdelela lapha emshadweni wasekhana kuningi nje ngifike ngakwenza lapha ezulwini ngibese ngimdonsa kuJesu ngibuye naye ephila nangu uJesu usenilandile uthi uzokwenza irapture yakhe yokuqala ngibuye naye kuJesu nangu uJesu. I don't know about you, but this is my first rapture. I'm kind of